Dobrodošli. Danas zaranjamo pravo u srce ruske geopolitičke misli 19. veka. To je, znate, bilo vreme kada je Rusija grčevito tražila svoj identitet. Pogledat ćemo ključne ideje koje su oblikovale njen odnos prema svetu, a sve to na osnovu jednog sjajnog predavanja Milorada Vukašinovića. Pa, hajde da počnemo. A naš vodič kroz ovu prilično složenu temu je upravo Milorad Vukašinović, srpski novinar i jedan od naših najistaknutijih stručnjaka za geopolitiku. Njegova analiza će nam zapravo otključati razumevanje kako su se ove moćne ideje uopšte i razvijale. Po Vukašinoviću postoje dve stvari koje zauvek definišu Rusiju. Prva je, pa prilično i očigledna, njena neverovatna geografija, činjenica da zauzima šestinu svetskog kopna. Ali druga je mnogo dublja, skoro pa mitska. To je svest da je Rusija jedan jedinstven prostor gde se spajaju evropske šume i beskrajne azijske stepe. I to nije samo geografija, to je osjećaj jedne posebne istorijske misije. I baš iz te dve činjenice rađa se jedno pitanje. Pitanje koje je bukvalno proganjalo ruske mislioce 19. veka. Šta je zapravo Rusija u odnosu na moćnu i dominantnu Evropu? Da li je ona njen deo, ili rival, ili možda nešto sasvim treće? Odgovor na ovo pitanje postaće temelj svih velikih ideja koje ćemo danas istražiti. Prvi veliki odgovor, koji će pošteno uzdrmati tadašnje intelektualne krugove, dao je Nikolaj Danilevski. Njegova knjiga Rusija i Evropa iz 1871. godine, to nije bila samo knjiga, to je bilo jedan pravi manifest. I u čemu je suština njegove ideje? Danilevski kaže ovako: Evropa, kakvu mi poznajemo, nije prvenstveno geografski pojam. Ne, ona je pre svega jedan kulturno-istorijski tip. On je naziva romansko-germanskom civilizacijom. Čak ide toliko daleko da kaže da Ural uopšte ne deli kontinente, već spaja jedan jedinstveni ruski prostor. Dakle, on u suštini vidi dva potpuno različita sveta. S jedne strane imamo tu romansko-germansku civilizaciju sa svojim, kako on kaže, opšte svetskim pretenzijama, a sa druge strane imamo slovensku civilizaciju, jedan potpuno osoben, autentičan tip, čija je sudbina neodvojivo vezana za Rusiju. Za Danilevskog stvar je jasna. Rusija jednostavno ne pripada tom klubu, ona je svoj svet. I šta je onda njegov predlog? Kao odgovor na pretnju koju je video u tada ujedinjenoj Nemačkoj i Evropi, on predlaže stvaranje Sveslovenskog saveza. To bi bila jedna politička federacija koju bi naravno predvodila Rusija, a centar tog saveza ni manje ni više nego Carigrad, kao strateška tačka koja bi osigurala južne granice i bila duhovni centar novog slovenskog sveta. Ali priča se tu ne završava. Nedugo zatim pojavljuje se mislioc koji će, iako na neki način sledbenik Danilevskog, ponuditi jednu radikalnu kritiku njegovih ideja. Prelazimo na Konstantina Leontijeva i njegov, rekao bih, znatno oštriji pogled na stvari. Evo jedne rečenice koja u stvari sažima čitavu njegovu filozofiju. Slovenstvo postoji, ali slavizma nema. Pa šta to zapravo znači? Pazite, Leontijev je smatrao da, iako Sloveni kao grupa naroda naravno postoje, njima nedostaje nešto ključno. Nedostaje im jedinstveni kulturni model, zajednička istorijska svest, ono što on naziva slavizam. Zbog dubokih verskih i istorijskih podela, ideja o pravom, istinskom jedinstvu za njega je bila, pa, jedna opasna iluzija. A ovo savršeno ilustruje njegov najveći strah. Leontijev se plašio da bi ujedinjenje sa manjim slovenskim narodima unelo, kako on kaže, virus liberalizma i tih buržoaskih ideja pravo u srce Rusije. Umjesto da ojača, Rusija bi po njemu bila zaražena idejama koje bi oslabile njenu autentičnost, njenu monarhiju, njen jedinstveni vizantijski duh. Dakle, potpuna suprotnost. Tamo gde je Danilevski video spas, Leontijev je video zarazu. I tako, dolazimo do trećeg ključnog mislioca, Vladimira Lamanskog. On je ponudio jednu sintezu koja prevazilazi tu prostu podelu na Rusiju i Evropu. Hajde da vidimo kako je on nadogradio ove prethodne ideje. Lamanski napušta tu dualnu sliku sveta i uvodi jedan potpuno novi model, model tri sveta. Prvi svet je prava Evropa, to jest romansko-germanski svet. Drugi je prava Azija sa svojim drevnim kulturama. A između njih nalazi se treći, jedinstveni središnji svet, koji on u potpunosti identifikuje sa Rusijom kao jednim ogromnim evroazijskim prostorom. A zamislite samo razmere tog središnjeg sveta. Lamanski ga vidi kako se prostire od Gdanska i Trsta na zapadu, preko Sirije i Male Azije na jugu, pa sve do Tihog okeana na istoku.
Ovo je vizija Rusije ne kao dela Evrope ili dela Azije, već kao čitavog jednog sveta za sebe. Dakle, da sumiramo taj razvojni put, to je ključna stvar. Počelo je sa Danilevskim i idejom o Rusiji kao odvojenoj slovenskoj civilizaciji. Nastavilo se sa Leontjevom, koji je upozorio na opasnosti takvog ujedinjenja. A završilo se sa Lamanskim i njegovom velikom idejom o Rusiji Evroaziji kao posebnom središnjem svetu, što će u stvari postati temelj kasnijeg evroazijstva. Hvala puno na pažnji. Nadamo se da je ovaj kratak pregled otvorio neki novi pogled na korene ruskog geopolitičkog mišljenja. Ako jeste, zapratite naš kanal Geopolitika u AI minuti, pritisnite like i naravno podelite ovaj sadržaj. Do sljedećeg objašnjenja.